Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Emat sama Bang Ondi sama Bang Selon pengen jalan-jalan ke mall. Saksikan videonya ya teman-teman. Kita udah sampai nih di mall. Mallnya gede banget ya Bang Ondi. Adem lagi. Cocok nih buat kita tempat ngadem. Iya Mat, mallnya bagus ya Mat. Adem lagi. Nyok, kita masuk nyok. Iya nih, di luar panas banget. Mending kita ngadem di mall. Lah Mat, Bang Selon kemana Mat? Kok nggak ada? Ntar nyasar lagi dia Mat. Aduh, nggak tahu ya Bang Ondi. Ntar deh Bang Ondi, Mat cari dulu. Mat keliling-keliling, siapa tahu ketemu sama Bang Selon. Ini roti pada dipajangin begini ya. Kayaknya dilihatnya enak banget nih. Bang Selon jadi kepengen nih. Waduh, enak. Bang Selon ngapain di sini? No, ditungguin sama Bang Ondi. Dikira Bang Selon nyasar, habisnya nggak nongol-nongol. Bang Selon resep banget nih Mat ngeliatin nih roti. Banyak banget lagi. Kayaknya sedap banget. Ya udah yuk, ntar aja. No, kesian Bang Ondi nungguin sendirian. Ayo deh Mat. Iya. Kemana Bang Selon ya? Baru aja nyampe, udah ngilang aja. Aduh. Bang Ondi, ini dia Bang Selon. Udah ketemu. Lah iya Mat. Ketemu di mana Mat Bang Selon? Di toko roti Bang Ondi. Lagi ngeliatin roti aja sendirian. Untung aja nggak sampai ngiler. Iya, Bang Selon resep banget ngeliatin roti. Kayaknya enak-enak banget. Pengen Bang Selon makan aja tuh semua rotinya sampai kenyang. Kalau itu mah harganya mahal-mahal Bang Selon. Ya udah yuk, kita jalan-jalan lagi, muter-muter. Tapi Bang Selon pengen banget tuh naik ituan tuh Bang Ondi. Naik apaan sih Bang? Naik ituan tuh. Tuh lihat aja, enak banget kayaknya. Lah ilah Bang Selon, itu mah mainan anak-anak. Bang Selon emang kagak malu. Udah jebrosan begitu, masih mau naik gituan juga. Macem-macem aja Bang Selon. Hehehe, Bang Selon, macem-macem aja Bang Selon. Yuk, kita jalan lagi ya Bang. Aduh, capek juga ya jalan-jalan seharian di mall. Iya nih, lumayan pegel juga kaki. Yuk, kita pulang yuk. Mat pamit deh Mat sama teman-teman. Iya Bang Ondi. Teman-teman, Mat sama Bang Ondi sama Bang Selon pamit dulu ya. Mau pulang, udah sore nih. Capek juga habis jalan-jalan di mall. Sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.